chibai ule voin hi october ni somni pakua sangni le somni pani inrin ni nia pale tang sipa nithum chung in kana a firfiak sipai samthuman thi thu hianin bulhan tan taila sagai region pale tang sip chunga firfiak sipai ten october ni somni panga a helicopter panga a pdf te keman baina khan pdf te man mi som pani ta chu hroi chuakinan thata polria zirlai telin tual chung mi pathuman tha thu tual chung mi tele pdf te hena tanga ria tani pale taw sip chunga october ni somni pasari thleng in ka pin firfiak sipai lam somthum chuang an thimana northwestern military command headquarters san le nu in pdf ten munma then finance thoka chuta chuan anman mi som pani ta chu firfiak sipai tenan lo thata te pin che khuwa chena in paruk chopinan lo hal ti ria tani pdf roi tu pakhatina soidan chuan zinga tangin kanin ka pa heng ho te pin che khuwa tanga aima kholaman pan la in pdf tang rol ten kan lo ka pa ui chawan thinwal an thi hnema wangin helicopter tangin ui chau dan chobbel chung ui chau somthum rol te chu rpg in chiang takin kan ka fuwa kan kana hmuna chuan ui chau thian tam khop mai somni panga velan thi ang kaini lama po mi palian thi a mi pani in liaman tuar tin ui chau ten pdf te man mi som panian roi chu te po an lo that veka te pin che khwa chena in paruk chopedan lo hal an ruang kang utatang chuan tu tenge an ni kan thmai theilo polria zirlai telin tual chung mi pathuman lo that bok tina soi firfiak sipai ten chena inan hala wangin phalan pin khwa chena in paruk te pin che khwa chena in pali kar pakhat cheng noi sang khale jasari laptop pakhat printer le thil dang te kangrala bungrok angral hlut zong hi cheng noi sang ni man chuang ani ti ria tani thilin taw sip chunga ydf ten sipai le piuso thi pol mi za chuang zinga somthuman ka phlum magwe region thilin township than pin kong khuwa mi pui chena in halchia saka chua san le sipai le piuso thi pol te chu yo tual chung ve ham tu pol ydf le tangrol pol ten october ni somni pasari khan kalchilin sipai somthuma atem lawan thi thu ydf polin thu chuan siam chung sipai te chu ib somnga mi tani in piuso thi pol ho tenen thilin township chunga thlaka chuang operation an nei to a mi pui chena in tam takan halchia sak to ani in kana chuan dakar khat vela o a tol chung be ham tu polin silai pa nga ya nei chil takan ka ang bokin ral thuam lian po mang tiran ka wangin firfiak sipai lama somthuma atem lawan thi thu ydf ten thu chuan siama firfiak sipai le piuso thi pol ho beitu te chu ydf te cdf kkg battalion ngana te pdf thilin battalion ni na te division sari na te na pata battalion zasari le pasari na adf ten ni knu brigade nga area ninga chung in kana a firfiak sipai pariatan thi Korean National Union knu brigade nga area phapun district chunga firfiak sipai tele knle te october ni somni pania tanga ni somni paruk chung in kana a military council lam sipai pariat thi in palian liam thu muto new sinapuang october ni somni pani tuk dar ni khan firfiak sipai tele knle te in ka pin sipai panian thi a october ni somni pathum jamadar somle mini somni panga khan nokhode area firfiak sipai ta chu knle tenan ka pa sipai pakhat thi in pakhatin hliamator le a october ni somni pali khan kati tain le bocho le khoin kar in kap le in firfiak sipai palian thia pathumin hliaman tur le october ni somni panga po khan matho khuwa le meni kong khoin kara firfiak sipai te knle ten tumhnen kap le a october ni somni paru khan firfiak sipai te kem sahlo cho chu knle brigade ngana ten kap le in sipai pakhata thi le a military council te hian chonudar khalle mini somni pasari khan duelo township matho kho op ngiong pian kho chunga ral thuam lian tum som pakhatan ka wangin mi pui chena ina chenual ti ria tani ngango township in kana a firfiak sipai pasari thi in mi miwa po pathuman thi sagang region ngango township october ni somni paruk khan ngango kho pui military council lib somnga tanga force samruk velakal chuak firfiak sipai tele ngango district battalion sarina battalion somna le kkg battalion rukna alliance force tang rual tenen in kapin firfiak sipai parukan thia somni velan liam october ni somni pasari po khan
chau khu khomar thlanga inkap le in October ni somni pariat chonhudan ni le minute somli pali po khan an inkap le ti ria tani chutiang bokin sagai region mi miu khopui Myanmar Economic Bank ka duty sipai te po October ni somni pariat lai daruk le minute somni panga vel khan Zero Guerrilla Force Min Chen District Battalion sari na le 2 fighter 10 hand grenade in bomba firfiak sipai pathuman thi ti ria tani Paungte ale ye phiwa firfiak sipai le piuso thi pol mi soman thi thu hilawngai thaleila Pagori Gen P District Paungte Township le pin khochung lama force somruk bela operation nei firfiak sipai ta chu P District PDF Battalion sangthum zaruk le pakhanna division ni na 10 landmine ni nan lo baya sipai parukan thi ti ria tani bomba beitok firfiak sipai te hi le pin khochung lama ral thuam lian te RPG tele 40mm te an ka wangin tol chung mi puiten tlan chelom ti in Pagori Gen PDF 10 thu chuan siama chutiang bokin tanin tai region ye phiu township chetapin in khuwa piuso thi pol u wente le do ong sani te nu pa le u phu khan le do imo suai te nu pa chu October ni somni pathum zandar khatvel khan LLPDF 10 an ka phlum ti ria tani an tha tak u wente le do ong sani te nu pa hi sunye piuso thi pol member an nia do emo swe hi nan CDM headmistress ni in PDF te bo khan thina an in po sipai te ventirin PDF te chanchin a report thin ti ria tani heng piuso thi pol mi pali te chanchin hi mi puite ne tanga report an don fo nuwa LLPDF 10 en thatu siama an en thak nuwa thudik nge ani tian fin fia an chen ina lekha vomlu tan warning fo nu po an zom du lo wangin Langlong local PDF LLPDF te thawe local PDF DGRF tele TPDF 10 an chen ina lu chilan da that thu LLPDF 10 thu chuan siamani nothochi simphiu kong khuwa inkul firfiak sipai te drona bai ni in pangan thi Mandalay region nothochi township simphiu kong khuwa zirna skula inkul firfiak sipai ta chu drona bomthla ka bai ni in sipai pangan thi ti ria tani October ni somni parukta idar nga vela simphiu kong khuwa zirna skula inkul firfiak sipai te dronan baina hian firfiak sipai palia munan thia liam tur sipai zinga mi pakhat po damdo ina thile ti in Nathuachi People Defence Force NPDF 10 thu chuan siamani ngan zon tang si pasum khon firfiak sipai te landmine na bai ni in sipai pathuman thia palela ma po helicopterin an kap na sa Mandalay region ngan zon township me tang chim lama poi sakhelna nalong le tonglong hoi hot tu tele zudor nei tu te hena sum khon tu firfiak sipai ta chu October ni somni pasari chun dar som pani vel khan Zero Guerrilla Force Min Chen District Battalion sarina 10 landmine pangai nan lo baya sipai pathuman thi ti ria tani chutiang bokin Sagang region Yinma Pin District Pale Township te pin che khwale aima kho inkara October ni somni pasari jing dariat pel khan firfiak sipai tele PDF 10 kapa firfiak sipai lamhe tur zo kan tana wangin MI-35 helicopter pani in an ka pui ti ria tani tin October ni somni pangatuk dariat vel khan firfiak sipai 10 helicopter panga in phalan pin khobula pale local PDF te office an kap chiama helicopter atangin special commando sipayan chobboka chung hole PDF ta chu na sataka in kap tonin firfiak sipai lamhe chaklo zo kan tan le wangin dar somvela helicopterin an ka pui le ti ria tani pale local PDF te soidan chuan nithum chung kan in kap to a kaini lam chu tu ma thi kan omlo liam na vaklo tur mi pali chon om ui chaw lam chu October ni somni paru khan pasarin thia voina pon thile nuala wangin helicopter pani in an ron kap ral thuam lian pon ron thlaka tua chung mi pui lam thian omle omlewero kan thelo military council lam chuan an social media PDF mi pasari kan thatti in thudik lawan the dara tua chung mi pasarian lo that po ni mai thai tua chung mi te thatin an pason hne na thudik lawan report ani mai thai bok kaini lam chu tun thleng hian pakhat ma thian omlo ti na soi nimin October ni somni priya jingkar khan Sagang region Yinma Pin Township Bombwe khuwa inkul firfiak sipai tele piuso thi pol te chu PDF tangrol pol 10 jingdar nga le mini somli pariya tatanga daruk thleng ral thuam lianin an ka pa
firfiak sipai le piuso thi pol thi le hliam za te ro hria tala ni lo pdf zinga mi pakhate ro an siam chobral thom lian pok sol palawangin hliam te na wator ti hria tani he firfiak sipai pol bai tu pdf tangrol pol ta hi mungyua district battalion khatna division lina sraf te shero te tamani force mpdf te kani revolution force le alliance force ten nia military council ten october ni somni pasari nia pale township chung jet fighter an ka wanga an thung rulna ni thu srf ten thu chuan siamani tamukho puya piuso thi pol ho tu pahni tu ti hrial lo rol rala chapol ten an ka phlum sagang region tamu township a piuso thi pol ho tu pahni u hla mina le u aung chomo te chu october ni somni pathum khan man an ni lain rol rala chapol zinga mi pakhat silai u hla minan chu sakatum na a an ka hlum thu hria tani piuso thi pol ho tu u hla mina hi minkin khachu kania minkin khapuya chen nu in thlangaliam ta tang khan tomo khopui saya san khuwa tlan lu thu tol chung mi te hne na tanga hria tani saya san khuwa chen la hian a unau pa aung chomu ne na nin kopa he khuwa piuso thi pol te hui khomin piuso thi pol training na apo atel thin thu tol chung mi ten an soya mani lok po khan piuso thi pol atangin thalo alak thu le military council taral thuam supply dan tura ro man thu tol chung mi te hne na tanga hria tani kale pdf mi pahni sipai ten manin an that pdf kale battalion rukna a lalbiak tluang ale lalsan himate pahni chu tahan beng chung ni chatai building kota sipai battalion zani le somni pariat na ten manin an that ti hria tani an pahnia sipai duty ten man zan hian pakhat jok ka phlumin an phuma pakhat jok hi atuka mutlak amlo khopan soi saknuwa an wahluma a chanchin kan hrian meu chuan alo tlai to ni ti in kale pdf battalion rukna thupuang tuina soi myanmar ram zalen na suala nuna thapa baitu lalbiak tluang le lalsan himaten ramta na annun nan chan tamai hi poi kan ti takzeta zana chibai kan bu kani military council ten poi soilo mi pui sang ni le zalian that to myanmar ra military council ten sarkar nan lak kum khat le chan ve nu hian poi soilo mi pui sang ni le zalian ka phlum to a mi sing kha sanga zakwa somriat parukan man to thu political prison AAPP ten an thu su an tar lang helis hi kumsang ni le somni pakhat february ni khatatanga kumsang ni le somni pahni october ni somni pasari thlenga AAPP ten an chin sia dana niya anina diktaka chuan hei ai po hian an tamjok mai thei tin an tar lang bok military council te hian spring revolution chung hian mi pui sing khasang ni zasari le somriat panga jelan khung to a heng zinga mi sang khazaruk som pakhat te thu boy rit takan ortir thu hria tani jeltang zinga thituran chungthurel mi somli le pariat arukan chungthurel mi zale somni pakhatan oma thituran chungthurel zongjong mi zale somni parukan ni thun soi tundin munria chuan mi somni pahnian chualei lok to a mi sangthum zale somriat pakhat chuale turan am thu an soibok heng ba ka hian military council ten sarkar nan lak nu september thla khan dan lovin chen in le building zasari le somriat ayatlem lo an kal sak to thu an soibok ani sagai township chunga kho pathum firfiak sipai ten lo chuwa wanga tan chia mi puita chu military council sipai ten ral thuam lian ne na zuin an ka pa mi pakhati in mi som pakhatin hliam an tuar ti hria tani october ni somni pali tlai khan firfiak sipai ten sagai township chunga kho pathum ngiong pinta khuwa kin khuwa le pauka khuwa ten lu chuwa wangin mumet tuipui kaman tlan cheloma chung tlan chia mi puita chu ral thuam lianan ka zuya wangin pauka khomi utei uwa thia anu puitelin mi som pakhatin hliamna takan tuar ti hria tani tua chungmi tenan soidan chuan uicho motor lian pathumin khuan ron luta ral thuam lian le ten ron tongpong ka wangin khomi pui zongjong mumet tuipui kaman tlan cheveka tlan chia mi pui tam tak omna mumet tuipui kamlama chuan uicho ten tum naira naral thuam lianan ka wangin pauka khomi utei uwa hmuna thi anu pui poin adara hliamna takatuara kin khuwa putar kum somruk mi bana silainan ka fu tin pauka khomi mai che pasari le mi papani in hliaman tur bok tinan soi firfiak sipai te ka wanga hliam tur ta chu october ni somni paru khan township health worker SDMT te local PDF tele district PDF battalion ni na ten chanpuin an en kola masedam doi momon nei nual thu hria tani
tundin huna hian sagai township chunga khosang sang ngiang pinta khuate kin khuate pauka khuate santet khuate tawmio khuate muta khuate majin kong khuate talain chun khuate ngiang pinsi khuate insa khuate tangchia khuale dipein kwe khua twal chung pui zongjong te chu ram hnuai le tlangka ra te antlan chia hloma wangin tau kwe dengki nan vei hloma chu wang chuan arang lama en kolan ngai hlom ti ria tani heti la hian sagai region chui pong khua in kul firfiak sipai tele piuso thi polten khosang sanga lutin chenein rokin an hal zel ti ria tani bok military council ten indo helicopterin pareima khuan ka pa tual chung mi pakhal le pdf mi pakhatan thi pdf ten an baile ta sipai palian thi sagan region miao township pareima khua operation nei firfiak sipai ta chu october somhi pariat jingkar khan pdf ten an ka pa firfiak sipai lam hi chaklo zo kan tana wangin indo helicopterin pareima khua chun ka pa tual chung mi tlan se theila watang thanem takan om ti ria tani tual chung mi tenan soidan chuan indo helicopterin jingdar sari vel khanan on ka pa dar sari le mi sompanga a passenger phuru helicopter pani inan on tuma sipai anon chop chu helicopter pania tangpo chuan anron ka bok tukin jingdar nga khan chauya sipai kempa firfiak sipai force som sari vel ten pareima khua operation nainan on luta chu pdf tenan lo ka pa military council lam hi thian tama wangin helicopterin anron kap ta ni tina soi anin ka ton laya firfiak sipai thiza thi finfia thele ni lova anin ka hnu jinglamdar kwa vel khan firfiak sipai ta chu khu alutin chena inan hala tua chung mi pui ta chu sahimna zongin antlan chena sa ti ria tani cdsom tenan soidan chuan ui chawta chu khuwa tangin an suak vek to a anin kulna chawyet kempa ral thuam lian 40 mm pathum kan ka pa pani chun kem chunga tla ui chaw pali velan thi bel kan ring khuan omlai khan rolban lo mi pakhatan lo thata mi parukan hliam pdf mi pakhata thibok tinan soi phakana bomthak tu jet fighter pilot mi pangaming riat anita kachin state phakan townsipa kachin independent organization KIO din champha voi somruk pani na lom na huna bomthak tu jet fighter pilot mi pangata ming riat ania chung mi pangata chu special operation ata na ruat ni in mi pui zani vel omkhom na huna boman thak tur thu po rian lok ani thu air force source lamatang riat ani boman thak awang khan KIO officer te staff te mi pui te zai thiam musician tele film star te an vain mi somriat chuang thi in mi zavelin liaman tuara kha bom thak tu te kha mandalay tadau air force base commander tele pilot te anni special operation ata na ruat tadau air force base commander colonel Tengthuale number 62 commander major ye zone 10 jet fighter khal thiam le target ka fu thiam ten thlang suak ti ria tania chung pilot te chu pakhatna major ye nain zowa ani hi jet fighter YAK 130 number 62 commander ani panina major newin chowa pathumna major tellin mawa palina major min so chowa pangana major tinku kwa ani hi manni deuloka captain atanga major rank kai chholi mani air force source laminan soidan chuan october somni pathum khan special operation ata na ruat ten jinglama tangin anlo in buat sailoka zandariat pela jet fighter pathumin an thlok chuak special operation poimo taka omtin an thlok chuaka boman thlak nuan lo le le hnuwa mi zani chuang an thi tin an ron soya ne na lo min an hlim khop mai tin an soi he tarau air force base operation zone hi Rakhine state le Kachin state bitum bik tura ruah manani ti sia tani heti la hian rengun in sengjela dan lawan man political prisoner te zinga thi turan chung thun rel death penalty an chuate ngai salum thin tu te ming lis po sia tani to a chung te chu pakhatna director mio uwa panina jail master zolwin awa pathumna commanding officer thon wen thaya palina commander ye chotua pangana deputy chief welin uwa parukna deputy chief heinzo zowa pasarina deputy chief mietcho ia parianna deputy chief yamin uwa corporal chosua pakuana deputy corporal choso thaya tenni nepidoa Russia jet fighter pilot ta thengin injirtirna nei mek
Firfiak Military Council chuan Nepiroa Russia jet fighter pilot takovin ruwa tui hulhun khothat hun chunga operation nei na lo in ruam man na nei puin jet fighter khalzirna na antan thu ria tani sipailam source pakhat chuan Military Council in airstrike nei dan tur operation tactic thakin tuna khomwal sipaite che chiat vele a airstrike nei lam ni to lovin jet fighter manga bei masaka chumi hnuwa chau khomwal sipaite che tiran tum ni ran soya ruwa tui hulfel hnuwa bei puithlak tumin Magwe Air Force te Nepiro Air Force te Tadau Air Force te Pateng Air Force le Michina Air Force Base Campa nitin practice na nei thina nia Nepiro chuan Su-30 jet fighter thar thlo zirna nei ni in chu Russia pilot tanan zirtirani chutiang bokin Magwe Air Force Campa jet fighter palinga vel chu nitin thlok chuakin atum de urang ni in to chungmi tanan soya chuti lain tila wa longchol na hmuna thlona tui oil chu motor lian tak tak panga tanga somvelin Air Force Base Camp omna hmun sangsanga nitina thiar suat hin thu ria tani lal achil min ang hlaya ming phua tur le riak thi tur sainu fa chu firfiak lal achil min ang hlaya thupek angin October ni somni pasari zan khan renguna tanga ne piro lama phur phai sainu fa chu ne piro atheng to in min ang hlayan an ming pe tur le riak thi tura ruang manna siam thu ria tani rualin sipailamin chu sainu fa chu an thriselna thataka en kol thaturin thupeka chu azui bok 0 mile duty sipai pakhat chuan tukin jingdar sarile mi sompanga vel khan rengun highway 0 mile tangin sai pani bo makhung motor lian pahnia phurba ka crane paruk security motor pathum le sipai car dc pani ta chu nepiro laman kala vunrong khokwar angchi sai ten phurani tina soi sai phurani lain khopui then khata karen an off veka sipai duty mun sang sangan da bokti ria tani news source pakhat chuan an phur chu sai puile note pahni an ni Nepiro a rian thi don ani ome lalin sai war chi chu ni na le minga pek ang bokin lalin ria ka thi don ani ahuna chuan chung sai nu fa chu thilrim tuya thein ni na pek ani don ti in kheten media ril chu sai chuan Arakan State Tangko Township khu Sarkat Forest sai omna zanan la muna July ni somni pathum khan nawaneya chu sai war no te chu Military Council in hau ngalin tuna an la chuak ta ni October ni som pakhat jinglam po khan sai no te pali chu Tangko lamatangin renguna thiarania chung po chu thataka en kol le zirtirani tur thu ria tani firfiak min ang hlaya pu tan suya po in ahun lai khan sai war chuak ti in sai pakua lai chu sai war ti in rengun le ne piro khungin alo chom to a ani na taka chuan man lai kol hovin sai war piang obani chuan chumi hun lai lal chuan lal thu thleng alu araya thuneina nei reng thin ti ngai danan neya tun thlengin chu ngai dan chu sipailal hovin anlakal pui zelani mikhwal nei te chunga Military Council ten khir sot le rengun khopui sangsanga mikhwal nei ten khochung administration office san report hian in nei tu te chung ko thalak le phut neu newan nei thin thu to chung mi ten an soya tunma in nei tu ten mikhwal an nei in riatin na le kha le mat pungtin xerox copy pek thina nia tuna chuan mikhwal nei tu in nei tu te chung ko thalak an phut to thu mayang kong tang sipa mikhwal nei report thin tu pakhat chuan a soi hetian tia wang hian khwal jinte heni rei tak cham po ni lo in nga jok na na thleng ten har sanan to thu soi zui bok heng ba ka hian Military Council sipai ten khochunga mikhwal an chek hian tong kam deng khong tak takan biak thin thu to chung mi ten an soya NLD sarkar hun lai khan Military Council te mikhwal chek chungchang dan zong kha an thiat vek to a sarkar nan lak le nu hian khirzo ken an man le thu ria tani kheten media in October ni somni pasaria sipai thiza le PDF thiza report ala khom danin Mandalay region nganzon township a sipai pathuman thia Mandalay region nathua chi a sipai pangan thi Sagan region Pale township a sipai somthum thi in PDF palien thia Pago region Paungte a sipai parukan thi Tanintai region Yephiwa sipai palien thia Sagan region Miao a sipai palien thi Karen State KNU Brigade nga na sipai pariatan thi boka heti hian October ni somni pasaria sipai thiza le PDF thiza kheten median report ala khom danin
Military Council sipai somrukan thia PDF lam mi palian thi ani khetet media in nimin October ni somni pariata sipai thiza le PDF thizat report ala khom danin Sagang region miaw tang sipa sipai pali thi in PDF mi pakhata thia Sagang region mi miwa sipai pathuman thi Mogwe region Gango asipai parukan thia Karen state miawaria sipai pakhata thi Mogwe region Thili na sipai pathuman thi boka heti hian nimen October ni somni pariata sipai thiza le PDF thizat khetet media in report ala khom danin Military Council sipai somli palian thia PDF lam mi pakhatan thia di khati zong kha boina chanchin thar kan ngai thak the chu nia ngai thatu te in zawai chunga lom thu kan soye